Hello, welcome back once again. Itu laga Ghana do ki ase kole tu 2015-16 de kongan khan ekta stati khan lok pai gina theologian pura time de tai khan be sikai dela Ghana ase purona ase hole bi ekta meaningful ase so ekelore enjoy koribo ekelore Ghana gai gina amakan ekta blessing pau etu karne para khan do ekelore gabo aro na para khan karne আপনি খান কপি করবি লিরিক্স লই কিনা আপনি চার্চে গাবলে পারে সো নতুন চ্যানেল পা খান আপনি খান বি সাবস্ক্রাইব করে লবি একদম ইতুলা চ্যানেল দে হার কিসিম নিউজ পি পাবো আর গাসবেন গানা খান বি পাবো আর একদম জকস খান বি পাবো মেক্স আছে এটো কারণে আপনি নতুন চ্যানেল পাইছে গলে সাবস্ক্রাইব করে লবি কই নাবি ইতু জানাই দিয়া আছে আই বি একেলরে এনজয় করিনা গাবো Dengi bucu pangman Tu hilang bukan firman Owing mektang day wibu Ya pernah demancing yoi nona Sa buju hipaman Nanay hipangay kong iyong na Itay wangsam hipaman Namanasay kanting ang huwag Hằng chinh na đâu li lia có quăng ngã chào lại bên kia Giêsu at the mountain anh knew in fala Anu kata ia sipsina Temanjing nasa Imanyui ngona Lengi demane Kawang sisaw man Ajuy bakata Dan mengayihan Ai lăng mưa có tông như Như cha thơm mà nè đâu còn lá Ây em mây em ngô hoàn thơ Nằm mà dùng hoàn chi sớm đi thăm thơ wonder mà đi hăng đi bay la cây ốc ya đi lên đây không phải chậm sơ có đông như à kém người ya bay na Bồi thế mòn mong ta xuôi vào tim ta mong chẳng thấy ngô Giêsu at the mountain anu in fala Anu kada ia sipsina Temanjing nasa Imanyui ngona Dengi
kawang si sao ma ajoy ba kata nenengai ha ang ching ne adau li lia kawang chào lại mê ina Jesu at the market anu in fala anu kada de ia sipsina imagine sa imanyoy ngona Tani demane kawang si sao ma ajoy ba kata nenengai ha wow talia baja bisi bhalnai kana bole bi poila laga sadikan taihan ge yat kora gane taihan ge miss kora gane itu gana ga ase moi laga maiki se wife moi dujun golla bhal noi lebi sola nam ucha grina moi dujun gosben gana gai thaki boi to gane gosben gana ge khushi pakhan subscribe kori lobi koina apni kange aro once again itu janai dia se God bless you all thank you next video ge lok pabe